Action, assalamualaikum wabeda de Jama TV, assalamualaikum téléspectateurs and gade ngewte kay émission men darida l'émission man darma on hina wela mi la wada mo passé ko émission nebudo mo bella joli anda e mun ko depuis ka ZDP TV anda no yi mi do wadi savoir moƴƴa mi salmini neraɓe babiraɓe kodiraɓe bappiraɓe soriraɓe e kala mo anda darma no jodi ferdo no habbino émission 22h ha e 23h haray mi salmini on tigi hande no hiɗen ɗo siɗo fara eɗen ɗo hay minuit par ce que mi ronkata régime ronkata caméra ji ɗin ɗanota ko courant landata ko ɗo wiyete plateau Jama TV mo anda yo lando sa landike men yewte kon to Jama TV woni menima ko wakkamo avant tout d'abord ɗum ko honto woni cité ensemble ka fewdo julirde pentirande pentiri vert donc haray ko teddugal le mon kala falaɗo adde ka télévision Jama TV woni ouvert tout le monde kala mo darma kala ko falaɗa ɗo a heɓay par ce que million ala ko lellata naafi manka haray mi salminanira e men ɓen e bappira e men ɓen e kotira e men ɓen e sorira e men ɓen e partout heɗi daro ɓen e adnallah on Europe Asie États-Unis tout le monde haray en salmini ɗum donc haray hande kay ko ɗum wonɗen wadde ka émission men Ndaru Yiɗa ko hande woni émission men Ndaru Yiɗa on eɗon andi plus 8 ans émission on no existe ka ZDP TV avant Jama TV darnede télé on waɗi plateau Jama wara daramo o émete partout Jama on daramo ko ɗon innete on say ZDP TV maintenant ZDP TV rimi Jama TV sino falandade Jama TV ko ɗum watto musidɓe on naata ka application ka Play Store mon télécharge on application Jama TV on he ka TikTok ka Instagram kala ka falɗo Jama TV on daray ka salon jimon kadi joɗɗo daron hande no hiɗen arde nouveau kesum ko ɗum watten sina camma fof no salmina auditeur et auditrice numéro téléphone en affiché mo direct yaade ngoltere ɓen par ce que ko 100% ambiance moni wadde ko ɗum woni émission Ndaru Yiɗa 78 116 82 38 ici même he wona nokku goo ko ɗo mo ɗayni nokku goo ande on to ɗayno mais ko ɗo woni Jama TV ka ɓundu télévision ji ɗin he million ça va aller passer ma kadi yaha hara ko ɗo mi salminta téléspectateur ɓe fof yontere hande no haray mi annon say ka départ ɗo par ce que buyno habbi yontere hande grand alpha traiteur jon gâteau haray kanko anniversaire on traiteur gâteau anniversaire on ɗo Koloban e monsieur Jarnuga Sangareya ko ɓe woni invité ɓe amen yontere hande e jeudi si Allah tan ɗon jaaɓi so ƴeewi ɗo en waɗa kuure téléphone famude e maɓɓe ka régime hande ko wiru jiɗɗo Jama won toon PDG on wonani hen ka régime ka caméraman ji et tout ça hara en salmini kala mo darma en tout cas dadde Jama TV en yaha e clip goto arten ka plateau men Jama TV hande noon mi amma mi waɗa périer mi yetto noddollan ka 78 116 82 38 mayi daren clip goto par ce que hande kadi ko hande acca 78 116 82 38 salamu aleykum o laati kono saati naabino laati ka akko rasulullah hande kada ñadduɓe hande kadi moƴƴa hande kada moƴƴa hande la yari 3 ci ɗiɗi ije bela no way grand alpha way sama hoy kono fewni toon no welde ɓuɗɗo yontere hande à partir de 22 heures kan won ɗo inchallahu yontere hande à partir de 22 heures ko an woni ɗo par ce que ɗa andi ko sati kono laati ma fuɗɗoɗen invitation plateau ji ɗin par ce que leere yoni kono way toon sawahmide no welde no marsude seeɗa sa yalti yandi ka fiyan ambana wasat ma golle galle sa yalti ambana wasat ma numéro am arsi ƴettunaram no ringi ɓanto haala landade quoi y a pas de problème après wuuri ƴettuna ɗo numéro nani adresse ma on parlade adresse ma on edma fof programme kadden ko inchallah y a pas de problème par ce que ɗani minen alphaɓe ko ɗum ton quoi non mi ƴetta joni après mi ƴetta si mi yalti tumi jonte fof
ok ayo la no ene welde mi hiwri kema be ngure mande fop ni ngol weltade mo mo an ko man ngam ci ay jam merci beaucoup wallahi émission non ko yara yes inshallah te Allah yara yes allahumma amin anniversaire fop no invita no États-Unis kala sorti jan ko te Guinée na pullo na manika na to na fop no invita tam DJ bela ouais ay fop no invita fop no hiwra no jarna d'accord alfa idara hay inshallah alfa dara joni retine ɗon ɓeygo mariama ba e ɓiɗɗo am aissatu ba mira makko ɓe d'accord e miñan an sadio e coiffeur jan on ha kolobani ok d'accord a salmina moƴƴo hataɓe jarnoɗo ɗo tigi min ɗo darama ɗo inchallah no gasa samedi mi yahay kolobani voilà par ce que no woodi piwe buy komi doya laɓɓode toon mi noddoyte ani kontuɓe waɗi mi anda ay comme ça yi ganameri kolobani o e yadde ka maquette a yeɗo pharmacie à droite langandi ɗon à gauche ɗiwoɓe gauche ɓe yeɗo paɗe e leydi sa ewti ɗon a ƴeewi paɗe anni on to alpha hoɗɗore deuxiéme étage na hoɗɗo ɗon yoni d'accord mi yahay ka rayi inchallah jaɓi e dimanche e janggo faɗɗo janggo aɗa wori ko landetuma aɗa wori ko falama aɗa wori ko falakana de lan il y a pas de problème ok DJ Bella merci grand alpha alors salama DJ merci 78 116 82 38 grand alpha merci assalamu aleykum allo oui on jarama ɗo e jang yeddu ɗon noddami on to ɗon maake honno ibrahima depuis on to bow ibrahima bow ibrahima ko baba bonɗa o ibrahima merci beaucoup ɗe jang merci beaucoup ibrahima kono gaddanɗa ka kekiɗa ɗo hande ka émission ndaaru yiɗano enne Jama TV télévision ko gaddanɗa hen mi famani mi enni ko honɗum addanɗa hen hande ka émission men ndaaru yiɗa ɗo tarere sefo mo sayfon d'accord law kam mombo allo oui taw kam ombo ibrahima miɗo ko woɗo abdourahim e fatimatu e abdourahim balde d'accord sayfon ka acca tout à l'heure mi hokkene sayfon ibrahima depuis baw min noon télévision Jama TV ko télévision mayntiji may pofinde ɗum kolle nema iɗon andi wo debbo labaɗo ko nema debbo finɗo kay no yaade harawna rewɓe noon ɓeya rewɓe togoy yewɓe ɗum ɗa kita ɗum ɗa jokka ɗum ɗa na ɓen ɗon dey ko rewɓe fidèle ɓen le fidèle ɓe rewɓe gonɗo yiide na ɗon andi ka voilà yamba yaltu ɗum on allez 78 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗo mi salminta kala gonɗa hoorema en tout cas no anditi anniversaire de Bella joli le 3 décembre o ñaani night club le 3 décembre minni on le 3 décembre minni on ko ñaani night on dañe fijode entrée unique 3000 francs VIP 5000 francs CFA haray ko ɗum ɗon woni entrée ji ɗin ɗum ɗon yawa wo yoɓo 3000 francs et 5000 francs par ce que kala faalaɗo yawde ka pay koye ala ɗon ka menen makko baɓɓe men joɗɗon e grand boubou amen ka grand dame ji ɗi wonta ɗon ko 5000 francs CFA par ce que mi winni on hiɗon andi président Malabary Bartiguel ɓe wi ɓe mobilité de Jama on kamɓe woni baba événement on ɓe wawata yahude ka paye koye yata ton ko gonga mais noon mo kala no mari catégorie mum c'est pour cela waɗuɗen 3000 et 5000 francs donc ɗon woni tigi on si feƴƴi ɗon hiɗon andi anniversaire no minni on ko ma Jama on noto fijen challenge par ce que ɗum ɗon tuwa ɗon men yoɓude pas d'autre ko yoɓoton men ko ɗum ɗo watta men yoɓude haray mi salmina wonɓe ka groupe WhatsApp jiɗi fof surtout ma wonɓe sudolde ɓen wiɓe DJ Bella joni le fans club DJ ɓe créiɓe fans club on en salmina jiɓɓen foof salminen Sodo depuis cité Missa salminen Lama depuis Médina Aïssa Fatima salminen Mounas depuis Parcelles salminen ono jarruga Sangaria grand alpha merci beaucoup en tant que premier auditeur Ibrahima deuxième auditeur depuis Baba salminama e ngara ka sayfon joni mais avant yar ka sayfon ko alpha jo daron dañ arde e passé ko grand alpha ti landade hande kono arda no yarete wallahi azim passé grand min non hay min duma hay wolirni tum welila merci aussi et à Amadou Badiane nouvelle génération merci encore une fois Sere Dio Diallo fo salmine Dio Diallo illa ko woni ha ko haadi passé ko kamɓe woni nene anniversaire wo mo marɗo nene wono mari baba mo ala baba wono kay heɓay nene sa heɓa nene baba ka sare koye ma woni hono mi wolri ɗum e koto e baba fou ko par ce que ko nerni yarte ko Jama on yoɓe ɗayne
ha anda ko fala da ko problème ala parce que chacun no wodi ko mari samen Aïssa depuis Kayof file autrice allez 78 116 82 38 assalamu alaikum Waalaikum salam. on jarama do jang Ça va na def? alhamdulillah ma fi rek Ci jam. ya ci jam Ça va bien? ça va no tudda fo moy wote Lamine Dieng depuis Mbaye Dieng de Louga. Momo Dieng Lamine Dieng waaw. Lamine Dieng ngale fo moy wote Mbaye Dieng Louga. Mbaye Dieng Louga Oui. Mami Dieng yaay seetaan jamaati bi Louga Waaw damay seetaan ni émission Ablaye Ndiaye bi. Abdoulaye Ndiaye Waaw. non kon de nga wa jum tuuti boobu de jeex na Abdoulaye Ndiaye jeex na moom fii de bari fii de Amadou Bari moo fi ne Ah d'accord. Ablaye Ndiaye la. d'accord merci beaucoup voilà o yi télévision gonno partout yadna Louga o yi goɗɗo ko baw paw nodde joni pour que andigol len ko ɗum salme DJ Diallo DGTV vraiment merci très fort surtout hen ko nda wadde kon Diallo mi weltanike ma moƴƴa jama noddan téléphone yewtilam ɓenni Diallo feƴƴini publicité ji maɗi normal ka DGTV merci à DJ Diallo c'est comme ça c'est haldi ɓe weldi koye weldi c'est haldi ɗen haaɓen ha weldi ten mais e meeɗa haɓude na chaque ko fi weldi ten kon c'est nous dans nous mi tori Allah si Allah jaaɓi dimanche inchallah habbolan adayan mi yahay waɗen pooɗan mi pooɗe c'est comme ça moɗanima ko ya waɗamo par ce que mo si wawɗo waɗani wawɗo na albarka to mo weɓirtama merci ara dimanche ƴenen fof assisté soirée DJ Diallo adayan par ce que ɗon andere mo ton kankadi merci beaucoup donc e salmine jamma foppande andineɓe koyene Alpha Guedara s'il vous plaît ka régime si artin ka heddi kon Andejur 116 82 38 salam alaikum allo oui Wa DJ na ça va alhamdulillah no marsure no mun nyaada nodda mi horda make onno ok ara toujours ko pay ko mo ndangen daado do ko premier famille no dando merci beaucoup ala tawnu des fois ara ko en goto mi salmi o foto wana seda kon no woni inde den oui ara inde ne wayne nyawlade donc mi yobire onno sa landi kelan goddum Dili tele on bismillah wala du tele sera famudrem an goyda fini peti wa joni ko ma pita ko pay kun teli ngele ko gotu wona banana jakko hendi do hoba ayiti de na bantara cikta ko be o ma ko kumbe tan dala nyande danga kon to teli mile benen ko teli mile ko be wiata do wendu borgo teli mile wendu boro kam bo ma wendu mboma wado ayana je jeun ko jonnima Ok, ara toujours la salmina fansima fop la salmina kadi kala on ndar de gido jama. Teddungal le mon anniversaire lango le 3 décembre telemi le fonno dita. Ok, ala problème ko ngoto yalla tawne yalla modin golleji di. Allahumma amina. Gine ndalen fo ko ngoton quoi. Vraiment. Je ara toujours da weltana toujours ko pay kon kadi artisan mais toujours bon no inna nga nyawlo perek. No artiste jo si nyawlo ke inde reedu jo jibindira honno. ko buri teddude rek. D'accord, y a pas de problème. Ok, pour nyande go quoi. Ko fi nyande go. D'accord. Yeah. Wow, merci beaucoup. Ara de tori do music son order sai pom balle. Merci beaucoup pay kun telimile. Yeah. Yedu. Merci, ciao. Acha, merci beaucoup 78 116 82 38. Je jama pose na lokili po parce qu'il y a beaucoup yimbe bus fait on da de page e Jama TV parce que sansi pita masi fe no mo wakili kerji di moƴƴa wano même DJ Thierno Bari mo darde kadi ga émission e to wano Hasanatou Fria ko darde émission wala wano buino darde atta ƴetta goɗɗo kali parce que priorité wonno assalamu aleykum Aleykum salam. on jarama ɗo e jang Sawi anato. sawa alhamdulillah ɗa noddam mi honto ɗamake honno Mamadou Salou depuis on to Wakam Mamadou Salou ɗay jang Janto alhamdulillah. ko honto e Wakam wonɗa Mamel ka Korosma Wakam. crossement Wakam Mamadou Salou ok ɗaɗade télé on crossement Wakam ni passeno yara ayne ɗaɗade télé Cheikh Ba Patako.
Sheikh Baba ko fala. Wawa. D'accord Mama Sali mo kete monani. Joni. D'accord. Acha Sheikh Ba Mama Sali Sheikh Ba Fatako, merci beaucoup. Donc 78 116 82 38 misal mina Mariama Bengwang fondo mo yede chekyong ka crossement waka mono fala nyamle cheke. Gerto banana aloko liƴƴi ñebbe koko wilan kongo mon wolde yafo ɗon ñebbe spaghetti wo fo yo yawka crossement wakkamu tawamo ɗon prix no ñamande nden ala ko prix satta kanko e jibi e baylo e fewndoɓe fo ɓe ɗon e wondude e kanko kadi Saliou ka crossement kamɓe yeeɓe ɗon ɓe hara salminiɓe e gaccali hay goto salminen Binetti Mali adunami Binetti Mali joni daren ɗum ɗon si arten ka plateau men mi ara e ceerno bari jooma fat acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo 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 oui grand a neeɓi dey konni a ɗani finuɗa a ɗani finuɗa ka konnu no mi ɗanaki ta awaca no yaw ɗa noddami on ɗamake honno Ibrahima Ba Medina Ibrahima nam encore tokora mi ñagam par ce que no foti ha aɗen sibaro émission mo on quoi merci Ibrahima émission mo no foti ha wadde geyala merci beaucoup merci ko onon ɓuuri fonnude par ce que ko onon dade nodda nan kouraba moƴƴe golle la baɗɗe merci a jarama Ibrahima nan toroɗon Sayfon d'accord mi waɗante Sayfon na Ibrahima merci beaucoup merci beaucoup 78 116 82 régime habbolan seeɗa par ce que hiɗa andi piiji ɗi no piiji pajani gonga tijjani men dia merci beaucoup ara en salmini jaman fof merci à Aissatou aussi no darde ka ɗuma merci aussi Aissatou Camara merci aussi kankadi mo darde minen ko sati kono sati le 3 décembre konton ɗen waɗode fête gon ko ñaani 10h30 minutes walla normalement 17h e gara sufule gaton ɗo premier gaton ɗo ka Jama TV par ce que ko Jama TV présente anniversaire on allez ƴetten goɗɗo ka ligne salamu aleykum aleykum salam dj Bella na no marsuɗeɗa jam jan toon fewndi toon no muña alhamdulillah golle naade fe alhamdulillah nani kombo Hadisa depuis Grand Yoff Hadisa no wayi wonde andi Hadisa wondara ɗum hitogon no sansi wondara ngo urki ona no sewi na wondara ara hitogon no sansi wonde ɗa urkina wonde ɗa sewina ko funeje ma kongo e Hadisa koɓe directeur galle Grand Yoff voilà c'est ça la vérité weltanike on ɗon moƴƴo merci beaucoup Hadisa la hokka donc Hadisa MSD ande kanko ko wa MSD kanko mi hokka wa galle Grand Yoff fof merci Hadisa merci beaucoup merci Hadisa mi salminiɓe Grand Yoff ɓe fof si tawi waɗi émission on nodda ɗum hara e ɓerdande no walaki par ce que mi sikki aɗa on ala darde allez 78 116 82 38 grand alpha merci beaucoup voilà wurguiɗo jamma kanko woni ka régime encore ha joni sanusi en fof no ka page Facebook atanatu free donc ɗo gandi londe ko kanko Fayda ko kanko e Boubacar Horeya woni tête invité on ka anniversaire hotiren walla siɗon faala hotiren Fouta siɗon faala Ndaro yiɗa samedi le 3 hande ko spécial anniversaire on nde wadde acca siɗon feƴƴi iɗon gandi e Allah kono welatam ni par ce que téléphone o soni mami ƴetta ale assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah Sansi Pita kele kuraɓe fam andi min ko wonde komi jinna wi quoi mi faama wonɓe arde ɓe ok aray kalmini auditeur auditrice on ɓe laɓtene merci Sansi mi salminama hundejeɗeɗa kewni wonɗon émission sakelji ɗo mi salminaɓe ndijo yerijuɗo Jama production way aray mi salmina famille juuɗo on fo lamde siɗoɓe Jama fayda mi tawneji ɗum d'accord aray noon mi faala yeeso yimɓe ɓe to chambre wonñande yaarete juuɗe nayyi d'accord aray chansuno ɓe fof no président fof no habba par ce que ɗon anndi ko haati kono laafi e naasiri fen tawi merci beaucoup Sansi aray a weltana ɗinoɓe a watta émission ma on suuganmi ndaara e mo mais machallah no reyna o merci beaucoup Sansi la reine ɗaɗa émission on ka page Facebook ɗa jogi ka télé ma ɗaɗa la reine ma
Dasi kumire nama. Ko ala resi manania Karim. Il n'y a pas de problème, Sansi Pita, Païkoumomasi. Merci beaucoup. 78 116 82 38. Païkoumomasi, no inne Sanusi. Païkoum wana na romantukan wakile kediro ko kanko woni do jogi Karim Soulay parce que do ngandi sina fala yo Karim Soulay Sénégal rewe Païkoumomasi ha. Ça parce que alors d'abord on a mis dans la salle jari yetta goddo ta ligne petit ha bu allo non ça va bien wallahi sina bayo noddi woli no golle de na yaade ça va Hadiza encore Hadiza depuis grand non am mom awedu allo mi andita parce que a prononcer allo ah a prononcer allo donc femme quoi ça va alhamdulillah sinani anniversaire o do feƴƴe jang alhamdulillah anniversaire e ngarta e makko salla jaɓe di jeba anniversaire makko feƴƴe jang way joni de wadde waajal besma voilà hiɗen yo nayo ila wadde waajal de hiɗen wadde waajal ide wadde waajal min kadi bosango narde le 25 décembre winnuma ɗum ko ene watta feeta siɗa faala le 25 décembre mi addama ka télé ɗo feeta ɗo anniversaire ma yaha boîte de nuit mo falla feeta anniversaire ma d'accord il n'y a pas de problème on est ensemble parce que déjà andi le 25 décembre Mamed fata kono ɗo anti crédit no ɗo tu vois voilà parce que le 24 décembre mes juineɓe Estadi Momar le 25 reɓe ɗo ɓe wotti wo le 26 parce que ko lendi ɓe wotta donc andi haray anniversaire ma an weligoy attention ka wow et puis mi wiyatama kadi ndegende bagada won so arano ɗo biskulle ɗo billo ari bono ɗo l'action no ɗo nde ñande kala tultuɗo écoute mi wiyatama abba mi wiyatama déjà junior bari magasin junior bari no ɗo binetti mari no ɗo ɗum ko fi le 31 décembre ah bon way machallah ƴetta nde ñande adiɗo lan ko nderto yoy andi menen wonde mi waɗay ni ha mi jamana mi waɗoya ni mais sa hawdiri par exemple binetti mali a hawdiri junior bari a hawdiri bagada équipe mum on ara e sadima ma raray ko ɗum won ton ka ok merci beaucoup Didier joni lan faala ɗon Sayfon Balde ko yiminene ɗo lan okkanama an okkanamo Ray Diallo merci beaucoup okkanamo Maram Ba depuis Grand Yoff d'accord okkanamo wa zone de captage jeunesse himaya on fof kadi mais attends jeunesse himaya on fof ƴettaɓe waɗan doy yawo ñaani le 3 décembre attention ɗum na ko bumino noon ko mi feƴƴanta ɓe merci beaucoup d'accord ko ɗum ɗo rek merci beaucoup ok merci beaucoup merci Hadiza depuis Grand-Yoff merci hara mi salmini jama fof mi salmini Hadiza bi Grand-Yoff e Hadiza Grand-Yoff kadi ha galle ɗe fof salminama salmini encore kangal fa vraiment auditeur ɓe fof Ibrahima depuis Médina kankadi o salminama he wonɓe e darde men fof ɓe salminama miɗo weltani o miɗo welti par ce que he vraiment kon vrai fidèle ɓe ko ɗum ɗon walitagor soutena animateur jon noddon ka télévision e o anda himo daarede immo ɗon kadi soutenir mo ka watta haaju makko on ɗon janngo noon kadi so heeɓi haaju ara on hésitali wowlangol mo o ara o ƴetta kan kadi ko wawi kon o waɗa c'est pour cela que minni on sen wallidiri sen fiilodiri alamo hen naɓata ƴetten kadi goɗɗo kalini assalamu aleykum allo oui on jarama heɗo e jam jam tun alhamdulillah iɗon noddami on ɗum maka honno Abdoul Aziz wonɗo Medina Abdoul Aziz wonɗo Medina haray ko hiwri ɗon hiwrande doole kadi merci beaucoup aray mbeɗen darde télé mon o min tawi ko golle mon ɗen no laaɓa men noddo min hiwro on min jarnon kadi e golle mon ɗe on jarama mbiɗa weltani on ko ɗo witte Jama TV ko no jeeyi télé on o wi noon ɓayroma min tawi ko enen Guiné hen on ko ɓe jonnodiri en juuɗe si poso heeɓo ko enen Guiné watta émission ko enen kadi Guiné jon jeeyi a wayi noon ko ɗum ɗon noon woni ko moƴƴi kon kala ko yarde wo enen kadi hande giɗen télé en ɗo haray en nafidira si Allah jaaɓi ko ɓawoɗo ɓe waɗano ko mene min waɗa se mayali
awa inchallah wallidiren tun sudeniren mo kala wallirawe ka wawi ɗon. awa inchallah. Merci mbeɗen grand Abdou Aziz. Meɗen hokki ɗo wa Medina fof tati eyi tout à l'heure tati nani. on jarama. Merci 78 116 82 38 acca mi ara ka messe Ceerno Bari fat karma koɓe kumbaluɓe ɓenna hoorema ɓe jooɗi ɗo e cité Djily Mbayi Yoff monsieur Ceerno Bari jooma fat wallahi si ɓe waɗanima ko fat wonta ko ɗum ɓeynaa Ceerno Bari fat hiɓe cité Djily Mbayi ɗo e Yoff kamɓe noon siko jinna ɓe ñawday siko hémorroïde ɓe ñawday siko cancer ɓe ñawday si tawi ko Europe falɗa yaade ɓe wallete ɓe torantoma Allah walle si tawi kadi ko probléme marɗa Europe ɓe wallete kala ko marɗa e nder aduna ɗon ɓe wallete mi arda joom jonnaw numéro téléphone Ceerno Bari jooma fat wonɓe Yoff kala falaɗo yawde ka maɓɓe noddaw numéro ɗo ƴetten goɗɗo kaleji wuuri giɗɗo jama salamu aleykum. Aleykum salam DJ Bella. Nala toon. Alhamdulillahi kombo de. Min Halimatu. Diallo. Ba. Ba ok d'accord. Halimatu ko ɗum fewndi toon. Sina men jam alhamdulillah sina meɗen daaro émission mon sina émission mon no foti. Machallah. Halimatu ko no fonni émission o wallahi. Machallah. Ko ɗum fewndi toon Halimatu ɗa jang. Alhamdulillah. Halimatu ko ɗum addanɗa kekiɗe ɗo ko yewteten. Sina alam daara on ɗo machallah. D'accord. Awa kombo mi hokkayma mi hokke dédicace morceau on mo. Sayfon huro ɗon Kadiza o nodduɗoma ɗo joni. Musique mo inni yo a okku mo ko on faalamin kadi okkami. Ko Sayfon kan kadi Adisa kadi ko Sayfon wi. Ko ɗum noon on ɗon Sayfon nene on. Nene mi barki on. Nene ngari mon li darji ka. Halimatu. Merci beaucoup. Voilà Halimatu, merci beaucoup. Sayfon hara mi yetno mi jonna numéro téléphone Ceerno Bari jooma fat on jet 77 283 77 283 waɗon 82 283 82 waɗon 12 283 82 12 ko ɗum ɓen woni Ceerno Bari jooma fat ko fat teleji ɗi fof no wolde fi maɓɓe goy faala on no essaye sa essaye ali haɗa ko ɗum won toon allez merci beaucoup 78 116 82 38 ƴetten goɗɗo ka ligne si tawi ligne nutti allo ok merci beaucoup haɗa ko ɗo salminten musidɗo Barkere Jooli iɗon andi Barkere Jooli ko miside molanade ko ɗon DJ Bella jibina ko ɗon DJ Bella janɗi ko ɗon DJ Bella yalti e ɗaɓɓere haray mi salmini jama o fop Barkere Jooli noon ko honto tawa ko yo gandi sinnama pita ine dongol tuma sinnama dongol tuma ine geme so ginni geme aren ka miside Barkere Jooli jippore ley fello ngon innen fello ngon ka afdel ley fello haray ko ɗon mi jibinami janɗi Barkere Jooli fop noon no duwa mobilisade wona hunde woto e nene goto baba goto en heeɓi nouveau président no ene monsieur Yero Juma Bari Barkere Jooli binde pejeti kanko nouveau président ka waɗaɗo éli ka miside men Barkere Jooli ani ɗo faala kala jibbinande Barkere Jooli darende fotten woni hunde wotere par ce que président o mi invité mo ɗo so Allah jaaɓi allez ƴetta goɗɗo ka ligne allo on jarama ɗon e jang ok mi sikki ɗum ɗo e bulaki taw par ce que si le noddulan télé on ɓoyta e mo wawi famude ga téléphone allez merci beaucoup mi sikki tun morceau ji no tera noon awañe feƴƴi goɗɗum addi ɗon goɗɗo e wuri
la ka metti heba yidambe lambe signé bineti mali après aduna lan don nombaji Thierno Madou parce que dandi siare ka sayfom iyo lele ande ko OK merci beaucoup aray bon attends je vais prendre d'abord parce que donc andi hunde den ko hunde piji lo piji pajani wuri abbola nani piji lo piji pajani do 78 116 82 38 kala fala donade mais yewta ande ko 100% ambiance mi wadi parce que donc andi invité be cyber na reno ko débat kono ba invité be 100% ambiance alors merci beaucoup non DJ Bella Joli présente Jama TV présente son premier anniversaire émission Daruida wada do Jama TV tous les mercredis tous les jeudis 22h 23h et soirée on ko watta ko Nyani Night Club woyde mari parrain on monsieur Salou Conte président SB Vision parrain jonno ene Balde Rue 25 parrain encore no ene Paykou Saranga Panga Labanga parrain encore no ene Palde les boss depuis Grayo yette goddo kaligne allo OK Balde le boss depuis Grand Yoff merci grand Kaba kadi salminama wo kadi sen arten ka parem be ankon Souleymane Bari commissaire merci Sidine le pardon le président jeunesse moy Guinée yette goddo ka ligne allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah DJ Bella Joli way billahi wallahi woli ko welini ko direct mi fal non atude ko direct wonda fewndo e dag antel do fo no jentima ko demo jettinde dum wona Bella Joli de ko kanko ti jettuma dum kadi direct allo oui adoita e télé ma on do télé on famo direct ka téléphone direct non OK merci beaucoup harayde yawde encore ka parembe monsieur Sidine le président jeunesse moyen Guinée aren ka pareng encore ha joni ka Souleymane Ba do e jamnyaajo ko kadi Souleymane Ba dum ko modi hadiyatu labe parce que ko jamnyaaji kambe wodi kambe jamnyaaji fo be salminama arten kadi grand Alpha Mali wondo Pikine kankadi si Allah jabi ngara e makko parce que mo tawa parembe sel balde encore Rue 25 minuma la winda do déjà deux fois passé landi ko sadi ko lati le président Salou Conte président super SB Vision merci aussi Are Kamarembe wade Bassine depuis Medina Aïcha Bari depuis Grand Dakar Batouli depuis Wakam kamboni Marembe Are kadi ka fidu e ka invité ñaremo allez assalamu alaikum wa alaikum salam hino e janno marsude seeda hidane jan golle galle ina jan hidan lodda mi on to damake onno allo merci beaucoup simini Batouli mi arta kadi ka garçon d'honneur ben no Habibullahi Kayre tankani mo tawa wiyen Adama chauffeur Dema mo tawa commandresse kanko kadi Boubacar l'ambassade kadi mo tawa e kanko kadi monsieur Ousmane kambe kadi be tawa donc e kanko innete Ibrahima Tayer do e Wakam kaka garso der ben o tawa merci ara salmine kadi jama fop wona o maw en arta e lisi burdo hewude o hara association ji fona ko hombon no baba o anniversaire wo ko monsieur Jamala Bari Batingen président de l'alliance de la sous-région et chargé de président commission de chargé de organisation ka au conseil hara kanko no merci monsieur Issa Gatog kankani mo tawa ka garso der be voilà aray guerrier aussi le président Yungu Sarboy kankay mo tawa garson de be allez yette goddo ka ligne allo garan du téléma on seeda famondre du téléma on seeda télé on uti seeda voilà grâce à oui ma bo ma woyé da ngay wañi télé bi tuti ñu mëna déggo quoi mais dégg d'accord bon si fait donc haray anniversaire lam kono mi ren no entrée ko 3000 francs VIP ko 5000 francs donc ande Jama TV dum do foko déplacer du yahe holle wota suudoto do yawton dey min yo ligon ta suudoto do yahu haray en salmini Jama fop e ngacciali ha e goto wala do ngandi artiste invité o million hatana to firia wondude e Boubacar Horeya e ay ko do ko système musique 224 voilà be ga acha yette goddo ka ligne assalamu alaikum allo
Merci beaucoup 78 116 82 38 ram tori ko yandi noddo wala wo noddo wo yo eto uyta telem acca yette goddo ka ligne allo 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 merci aray ka nombaji Thierno Mamadou iyo lele ande ko irde nombaji are fije goddo ka ligne sibiyete nombaji assalamu alaikum allo may resi may ande oday bulaki acha 78 107 82 38 allo Wow, DJ. na DJ no ida jam. hakunda nyalla hakano dado lange jalla selli ken alle ton Man ka mele jang. kombo Min pay ko ma lamso DJ. DJ Lamzo Wai DJ Bella. kono wayto Ça va alhamdulillah. Lamzo Wai man ndar émission na lam nyala banani. no hidandi duaji lo jabi Lamzo ankadi idandi kono wada préparer fi anniversaire. no Lamzo dandi kono joni kono woni wadde préparer nami mimmi gaynino ono gani no ka. Voilà. Mi no konte mare nge fare jidi. No sofi par no sofi par ka awatano ngide jaman non fare non. ya oui sama daya sama mam eso si madi jiro jama pare mi tayta ke kuti gongol Ko ngide jama wata fare ngon don tulanna mo jonna se faji di nyame. mi tawe kuti gongol ka min do wala la pour ba ko ba ngam wala ko mo wala kono. La ngande. Why no e wala jiro jama pare kon dandi anniversaire tele noirde Ok ala pour ko don no ay non don ko don nantra pare Macky Sall par force ok dal nanyanda yombata yo jamon ardu e nedi. Yo jamon ardu e nedi be are jam be hoto kade jang te inshallah yombata DJ Bella. Lamzo Wai grand. ida bari non butel un ka anniversaire mada fo jonnamiku kum betero no ngati kundong kuno ala pingibi kuno ngati kundong kuno ngati kundong kuno ko metra holila ndong metra ndong giro jama ino dong no c'est bon so ka ko be ko men to ko la problème la dalo jamon aru so de bieji di law wada rang so de bieji di law na de law bay do ngandi DJ Bella wana hande ka Lamzo DJ ok DJ Bella merci beaucoup okala no Zion nani Zion Alka Zion ok d'accord ok merci merci beaucoup 78 116 82 38 ko 78 116 82 38 allo kayi allo acha man kan 82 38 assalamu alaikum Alaikum salam. on jarama no jang Yantu. dano damere dama ke onno Dama ke Fatima. Fatumata Fatumata ko honto e kamen Buma be jaga buma be fo yari mi salmini dum ka Fatumata ko dum ganto mendo ko hondum duma hondum honno Kinzo Joma Natino. Kinzo Joma Natino. Nati Fatma Jomba Natino. Yo Jomba Nati okay ok d'accord hadi mfamali ok way Fatmata allo oui do non na Fatmata de allo ok merci beaucoup Fatmata Jomba Nati ko morso mbo yimino Kinzo Jomba Nati ngay to kilipon déjà la ni c'est bon ya no go kadi acha 70 116 82 30 émission men on ne batalan bay ko lumande do erde yonay do le régime on kadi ko danto be cameraman be ko wota be watane la voilà merci DJ Lamzo mi salminima DJ Yaya en salmini DJ Yaya encore une fois Raga Bambang wala magasin chinois ko bamidi halda acha Sengi don DJ Yaya salmin DJ Boss salmin DJ me fo DJ Adra DJ Ciao salmin DJ Cerno Bari Daniel Mukali salmin DJ AMD DJ Junior DJ Malado donc salmin DJ Wuri Meteran
mi salminima miɗo weɗɗanima moƴƴa an DJ Wuri Jamano FM ancien walla wiya monsieur Amadouri joni ko non wiyete big up yafoɗa acca ƴetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo no marsuɗa e jang salaamaaleykum. aleykum salam ɗuy téléma o ngalla jentima téléma on tolla jendi téléma on ɗuy seeɗa allo waleykum salam wa rahmatullahi ɗa e jang Alhamdulillah ɗon e jam toon. alhamdulillah ɗa noddami on ɗamake on no Alhamdulillah machallah. merci beaucoup Waawa tere moon no waɗi. Yalla nawru mo yees. allahumma amina ya rabbal alamina Alhamdulillah ara mi yiri noon. merci o jarama nani walla ko ɗo mi salmina Dio Diallo e sére mum o fof mi salmina Safiatou Malar Bari Bantingel salminen kañum kadi kanko wiyete Kandiatou Pita Mariama Mboyri salminen Aissatou Koundara Aissatou ɓerde depuis Grand Dakar majjina wulali sére o fof salminen Mounasi Mari Fala e équipe mum o fof kan kadi ɗo gandi kamɓe kadi ɓe wadde wadial ɓe ka télé ɗo invité ɓe spécial wadial maɓɓe ngal acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo voilà merci si mi wiɗo min mi salmina wano julde mo kolon kamɓe wiyete ka sére maɓɓe fof salminama salminen kadi wano maƴƴina hulali en accale e Rama Sarane kanko Nafisatu hoore sére on en salmini ɗum salminen kadi ɓe jalabaɓe kadi yeggitaka ɗum andi kamɓe ɗi maren acca Basim Bari salamu aleykum allo oui en jarama tan ala toon inon e janno marsude seeɗa ɗon make on ɗo noddami on to ko Adama Hawa Bari Adama Hawa aɗen hoɗi Rebus Adama Hawa yette Bari mo kana bonanedi no wayɗa e jang jam toon Bari mo honto e lajine mo Bantingel Bari mo Bantingel ndeysan Bantingel ndara ɓeyda ndara ɓeyda ok mi salmini jiworu Bari Bantingel taw awa voilà merci ko beaucoup nenan toto ko mi salminimo moƴƴa no feewi e cekkeri makko ni fof nani e nenan Aissatou Bari Bantingel e nenan Aissatou Bari Bantingel kadi salminama e nenan Aissatou Sow allo Adama miɗo faala musique sayfon on nene sayfon on nene régime joni noon mi hakkidima e sayfon on nene par ce que ɗuuɗi ti nenan d'accord mi hokkatamo nani Adama ok merci beaucoup Adama Bantingel Bari yettade Bari salmine jiworu Bari kankadi ɓe prépare de anniversaire noon juldemo colonel julde Dalaba ɓe fof ɓe prépare de salminen kadi wano Mariama Baylo walla Mariama Labbe ɓe fof ɓe salmina kadi e Mariama Baylo depuis Fas salminen Kouyaté salminen Bafodé salminen Balde encore une fois e grand Samba Kouyaté kadi ɓe salminama ɓe fof en accali hay e goto haray ɗon andi ko teddugal e maɓɓe anniversaire noon le 3 décembre o ñani nayde salminen kadi musidɓe ɓe jooli ɓen fof eɓe kenkom ɓen fof eɓe Bourwal e Sila ha memoye Ndeylo mi yeggitani hay goto salminen ɓe Dungi Tulli Diale ɓe fayto cewgol e ɓombel Meela salminen guiɗo mamaya par ce que andi ko lomde Meela en salminimo acca ƴette goɗɗo ka ligne allo oy jigé bela nam no marsude ɗon e jang jam to alhamdulillah keke ɗon no muña ɗon make on ɗo noddami on to Amadou Lamarana Diallo depuis Sicap Liberté 1 Amadou Lamarana Diallo Sicap Liberté 1 ok émission foti no laaɓi no labba ayɗa weltana merci beaucoup ok ayno faal bagadam faala Raga Bamba joni no arde nani ok merci beaucoup bonne nuit merci beaucoup grand Moussa Bella depuis Grand Dakar kadi salminama e Aissatou ɓeygu maɓɓe e kala mo ɓe woni ɗo Sadio Grand Dakar kadi wela bingawal par ce que he ko andu mantema Mariama depuis Grand Dakar aussi salminama salminen vraiment wonɓe Grand Dakar ɓe fof no darde émission e ndar yiɗa on acca ƴette goɗɗo ka ligne salamu aleykum allo merci beaucoup vraiment grand Moussa Bella mi salminima moƴƴa jande en vraiment a anditino vraiment aɗa daari télé on haɗa mi salminima ko feewi no feewi kotoju e ɓeygude mum nde fof salminama binta ɓeygu makko e fammatama makko ɓe foppudal mi accali hay e goto ka suudu maɓɓe ɗon kotoju merci DJ Tis aussi mi salminima depuis 23 salminen kadi musidɓe amen fof mi accali hay goto le président éli monsieur Yero Diouma merci beaucoup acca koto Sara Diouma depuis Liberté si ƴette goɗɗo ka ligne allo
merci koto sara juma depuis liberté 6 salmina modi Amadou Wansang mi salmina président ADKP on monsieur Mohamed Bari depuis la Guinée Conakry monsieur Ibrahima Nebi monsieur Ibrahima Bari encore une fois Daouda Minyangang mi salminima ko feewi merci beaucoup koto Amadou Bernal foppu salminama miside barke de joli fo mi salmini on miɗo weltani on Allah ye fottu tay lancio merci beaucoup ƴette goɗɗo ka ligne allo merci yara e ɗum e yahay e clip go raga bambang arten ka sayfon par ce que ɗon andi pusinotori sayfon ƴetten taw goɗɗo ka ligne saren assalamu aleykum aleykum salam on jarama hilon e janno marsude janto hala haare o rotti téléphone momo mais rottine yame ronki non yaafe ko yimɓen ɗuuɗi ka ligne non e naala ɗum alhamdulillah ko homɓe oɓe maali bugun tunni maali bugun tunni fof mi salmini ɗum touba bagadda e ɓen fof mi salminiɓe rewirde monde no welide hannde ɗon dari kat télé baaba non hannde meɗen dari par ce que mi taw ɓe jama wiyami wo komi mawɗo quoi pourquoi ala daro jooɗoɗa émission ayi hannde no hannde on ɓe on taw ɓe daro ɗo no ayi ali jullel nde hannde lan hakkinde à côté on roggi jooɗa gongo mi ala jooɗade few joni awirde nden no wari no wayi naalato no eɗen korno yaade seeɗa ɓe maali duguntulni kono makete ɗon Aissatou ba Diallo sori ba Aissatou Touré yette Touré goto gayne harana Sekou Touré Bentali wonda ka anniversaire émission gon le 3 décembre Aissatou Touré anniversaire rek onon eɗo mari mbuuɗi ko mboni ala mbuuɗi onon mari seepaji wayɗo watta anniversaire mene naalum men tan ɗon ɗo kombo mari mbuuɗi onon way onon wonɓe ɗo ɓen jogi seepaji ɓe fala ambayano mi seeɗa allahumma mi ambayante nani acca ɗo numéro ma wi fof mi ambayane nano 50 ko Amérique 200 000 non naya hotto ko hokketeɗa na sa hottete ka hokketeɗa noon tawi ko 1 million fanduma hokkude a wi ko 200 000 fala rentudi kam goto d'accord miɗo heeɗima combo fandla men hokke Mamadou yalti bonno an ka enseigne d'accord awawa ya hokkamo hombo yombo miɗo hokkamo ɗo jimɗo no pennatali ɗo jungo no ine Kadiatou jungo no ine Salimatu gokku no ine Marawa Diallo an ala gongi ko gokkun tun na kokkoye tuwoni ka no an awa mi debbo goto no ɗo no terere no wiye Sohna Fatou eyyi ko ɓe ɗo mi hokkani éducation Mamadou yalti golle ga joni mi nanam joni Aissatou batti ko ma maali dugun tunni awa merci jarama albarka d'accord merci beaucoup salminen ɓe seɗɗe nde no welɗo moƴƴa mi weltude ɓurana seeɗa d'accord merci beaucoup ok merci wa sinnama maali dugun tunni min ɓe sengeti ɓe salminama wono Kran Abdoul Bambara salminama vraiment mo weltana moƴƴa par ce que kadi mobilisation makko on en tout cas no feewi andi sa waɗi golle moƴƴe mi weltoto salminen Camara Thiaro e Hadja Binta Yombol impec depuis Pikine calminama e Didier Mamadou kanko innete kadi Petiro Thiaro ƴette goɗɗo ka ligne ka o yeehi merci beaucoup e salminen kala mon ɗawroma en tout cas no darde émission daroyiɗa hande noon si sofi mankaraga bambanta wari acca ƴette goɗɗo ka ligne allo DJ bela jolil DJ amalaɓe monanoma monani ok tegu son on ko a sayfon ko nene jara no joni yara waɗu tum doy petit wattangila ok andi kono arda yara ɓayna fiya ma e heña ko yettudallah merci ma e joni ok d'accord tout à l'heure waɗade sayfon nani ok re ko ɗum wari mbiɗano no ta ɗano joni habbo seeɗa ok merci beaucoup e yay karaga bambang sérieux bamba assalamu aleykum boy dawala frende a wuuri dawala frende a allo tawi janno marsude yanto ɗa nodda mi otoɗa make on no Aissatou Garan Dakar Aissatou Garan Dakar
weltanama ɗum bela joni a woni inde Moussa Bela Diallo ɗandi ko duwaji ɗi mine o goto gaynay wallahi asim ara yo weltanama weltano ɗon kadi winde Diabogoy ka wallahi na hanki wallahi asim yo hara mi salminima foti noon mi salmini wa Grand Dakar fof merci beaucoup Aissatou wallahi mi salmini on fof moɗo onon DJ ɓen fof mecca ha e goto d'accord eyi Allah newnu tawna haray ko fati kon no laati so tawi tultali kono men holore si Allah jaaɓi yo Allah dandu goɗɗo e men mayde inchallah Mariama Pata fi mum kadi ko dow Mariama Pata c'est à dire ko ancien sérian noon ok Bela Joni hara mi salmini on fof d'accord hara mi weltanike ma nani mi weltanike Grand Moussa Bela moƴƴa ok d'accord merci beaucoup Aissatou depuis Grand Dakar sérieux Bamba May allo garan allo goto ɗiɗi ma garaga ba ko fi fop rendi fata signé bagada wonco équipe mungo mi ala wonde ɓe fof le 31 décembre ɓe saɗo Iba Mar Diop taw yeggi to acca ƴette goɗɗo ka ligne allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu on jarama jigui iɗon e jang no marsude ɗon e jang ko jam toon iɗon noddammi hono ɗon make honno ko dalanda depuis ñaari tali ɗay jang jam toon dalanda ko no aɗanɗa jakkekire ɗo sina meɗen daɓɓuɗen mission mon on no foti noon nafa no ko ma ko noon fonni émission on woni darde ha gayna nodda kadi ka wimi ko ono woni darde ha gayna nodda ko noon fonni émission o dalanda émission on dal merci allahumma amina weltanikema dalanda ok merci beaucoup comme morceau o mi hokkayma ko Ousmane Paye so jeylan séri so jeylan non na on ɗon ko on bo kadi ko keso on ka d'accord mi hokkete mo nani ok merci dalanda la hokkanamo ɗon de pinare de zone d'accord e woɓɓe go ɓe wolatake dalanda awa namin dey ba wowli min ko ɗo woni Jama TV sa fala toni nde mi laɓɓinay poy kono ɓayinni ko woɓɓe goo mi famani ɓenɗo no ɗuuɗi ok merci beaucoup dalanda ko ɗo mi salminta fanskulo boy pi masta boy on depuis Mbour ɓe fof ɓe salmina goto ko Mariama présidente on fof salminama salmin Aliou Teli Bantu ñen ɓayno wani ɓe tawa ka invité ji e Younous Leɗɗe haɗɗe acca ƴette goɗɗo ka ligne allo voilà merci beaucoup salminen Sadio kadi wonɗo ɗo mo ken ko salminen Diaw kakadi mo salmina e salminen Sira Malaɗo Jolil ka barkere salminen kay kadi Mariama Siré barkere Jolil ɓe fof ɓe ɗo ɓeɗade émission o Médina acca ƴette goɗɗo ka ligne allo oui jarama ɗa e jan oui no helle alhamdulillah no muñña ko inde nden e yettore ka on ɗum e noddude Momo Junior an salminama de ɗay jam Momo jam ɗum ka alhamdulillah depuis Grand Dakar d'accord Momo Grand Dakar miɗo salminama miɗo weltanima kombo hokkata dédicace ka kikiɗe ɗo ok a waray mi weltani on aray de ko sayfa mum min habbiɗo de no mbawaɗano yaade y a pas de problème sayfon ara joni nani ok aray mi hokkanimo ɗo Vini 15 junior d'accord ok mi hokkanimo ɗo kadi Momo Dip Diallo d'accord ok mi hokkanimo kadi Grand Basir kadi ha Bentali y a pas de problème ok ara o weltanama minen habbi sayfon merci Momo Junior voilà ko ɗo mi salminta Adama depuis Grand Dakar e Houssay depuis Pikine big up salmini o moƴƴa no feewi vraiment miɗo weltani o moƴƴa par ce que la reine effort ji ɗo ne waɗi ko lama kañum la reine Mounas Parcelle Sodo depuis cité Mission merci Aïssa depuis Rue 5 e Fatima depuis Rue 5 e voilà wonde jarnuga kala wonɗo dal fewno ɗo ka fans club DJ Belan no salminami miɗo weltani ɗum moƴƴa Souleymane présidente e vice président SB Vision on salminama
salminen kadi wonno G parcelle lo présidente SB Vision kankadi no salmina million kala wonɗo kadi ka Seredio Diallo ala accaɗo sina accuɗo hoore mum DJ Bente salminama salminen kadi wono DJ Laye depuis to e Kayof ɗo gandi yontirande o participe no émission on en salmino kanko équipe makko on fof acca ƴetten goɗɗo ka leñi neɓa tawa yondire émission on sappe de bientôt émission aɗa 2h03 salamu aleykum. Waalaikum salam. Malo grande hono way. No way no marsude ɗon e jang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala ton. Alhamdulillah ko homɓe. Ko Modi Massalu Diallo depuis Grand Yoff. Grand Massalu depuis Grand Yoff. Oui. Nala ton hiɗon e jang. Jandum ko min ɗon to Giɗo Jama TV. Giɗo Jama TV way. Na min ko ndunda te kamen ɗo. D'accord grand mi salminima e ɓe guure ma nden foppe e famille ma o. Hara meɗen jammeɗe weltani men tori Allah wala nawru Jama TV yeeso. Merci beaucoup. Hara meɗen jam ka meɗen hokkana kadi no sikka men ɗo seeɗa wono Salimatu Ba Sérian. E ke Alpha Ousmane Tukan Janon. E Boubacar. E Ceerno Sadou Bobo Mankum. D'accord. E Jaariyat wonɗo 6. Kañum may tafsir wonɗo 6. D'accord. Ara miɗo hokkane ɓe ɗo miɗo landiro min kadi Sayfon Seyno Ebo. Joni so Allah on fof miɗo hawdde Sayfon. Hay Sayfon kaw yimi ɗon fi nene makko. Joni on fof heɓo Sayfon nene o nani. Inchallah waɗa koyen goto Allah naw télévision mo yeeso. Merci Jama TV. mi weltanima tan eɗen anndi kon ko wakkamɓe anndi ɗum kono mi anndi an tala min so yiiɗi e ɓeyda yewtude so yiiɗi ɓeyda yewtude par ce que ko ɗum duwa nani. ok ça va merci Allah nawru Jama TV yeeso mi weltani kadi kala ɗaano émission o allahumma amina mi weltani kiongo noon kadi moƴƴa. ok merci gara mi salminiɓe garaaɓe ɓe fof merci beaucoup. Merci beaucoup mi weltani kema min kadi. Allez, merci beaucoup Jama TV Junior. Vraiment, mi weltani kema moƴƴa tipi Grand Yoff télé makko ko télé tudarte no wawi salmini Oumou kankadi depuis rue 25 angal 6 Medina kankadi vraiment ko télévision ɗum o daratamo tinni e télévision on salmine wano e bébé Aissa kayno salminade ɗum on e ɗum on waɗi salmine wano kanko kadi e Mamadou Binta ka présidente Séréssar Rival Batuli Diekko e salminen Hadiyatu depuis Parcelles maintenant salminen Ba Diallo kay gadi e jomo jungol walla wiya safa en salminimo depuis Medina kadi flondo ko hoɗi toon en kadi ko salminama salminen kadi winni on auditeur ɓen fof ko nawo mawo neɓatano ha waɗi dernier auditeur yen dédication mi hakkida on e télé on daron clip oji ha ka faala ɗon acca merci beaucoup haray tigui tigui on mi antina on tun émission men on neɓata lamna haray vraiment miɗo weltani nodduɓe fof ƴetten dernier auditeur gaynen hande on ha kadi e lendi si Allah waɗa ɗo jaaɓi allo ko kanko tigi dey e Allah ko min tigi yeeya merci beaucoup haray émission on woɗɗi lanni haray yandita goɗɗo natande kadi ka télé nodda par ce que en gayni émission men on haray mbe wettandike Jama on fof mi accali hay e goto mi torike on mi jeeji on woni hunde woto wona nene goto baba goto association ji ɗi fof séréji ɗi mi salminama Séréssar Rival mi salminiɓe Madina Hulali salminama salminen association Mari Fala on en accali hay e goto salminen femme de robot salminen sere bel dame salminen sere nene goto salminen sere fottifol de Grand Dakar e fooli rewɓe de Medina ko bafode woni baba ɗon salminen fooli rewɓe kay no feewi salminen kadi sere fottifoli Medina andi Grand Dakar ne waɗi sere fottifoli Medina ne woni sere fottifoli e salminen kala association ji wonɗu ɗo hara en weltanike ɗum salminen alliance de la sous-région Seredio Diallo e on salminama on weltanama si Allah lan non jabi anniversaire lon ko le 3 décembre on ñani night entrée ko 3000 francs VIP 5000 francs mo yaade couple wadada sa yaada les couple wattada haray merci beaucoup et salmini vraiment wuri en weltanimo parce que ko kanko woni ka télé 24 heures sur 24 heures si Allah jabi wala actude affaire butta mo wakkili ardo wada émission no falira et puis no wakkili vraiment salmini DJ Bouba lando dem mo sita hotno jang anniversaire on kadi yawno be fo kadi DJ bay en salmini dum en weltanike on tigi en weltanike ben tigi en lantiki fo kadi hotno jang parce que no andi ko nga mak nga woni ko sellamo yarano artino ka émission do o remercie be mais mi sikkitum e mi hamilani felitude haray woni be o salmini ka groupe aji WhatsApp et tout ça haray vraiment weltanike salmine ma bintu salminemo moƴƴa ko feewi
Mabintu yari entre nous sina weldigal entre weldigal mi salmini man moƴƴi ko feewi no feewi gonga haalpula ɓen merci beaucoup mi salmini kadi ɓe guuri hannde fof mi haccali hay goto on jadi bayi ciao lundi 14h 15h émission Hotire Fouta merci beaucoup